8 беренен 5 пунктун ачсаңыздар, өзгөртүүлөр киргизип жатасыздар да. Эгерде кайрылууда баяндалган маселелерди чечүү чет мамлекеттин компетенттүү органдарына тиешелүү болсо, бул кайрылууларды аткаруу мөөнөттөрү көрсөтүлгөн органдардын расмий жооп алганга чейин узартылат. Бул жерде да так жазылбаптыр да. Мен коллегам берген эң негизги суроосу, сроктор коюлбаса, дата коюлбаса. Мисалы деген биз биякта 90 депутатка кайрылуулар келет да. Эми ар бирөөбүзгө жеке жарандардан кайрылуулар келет. Анан ошол мигранттардын маселеси болобу, сыртка чыгып кеткен маселе болобу, МИДтеги тышкы иштер министрлигине тиешелүү маселе болобу, сырттагы маселе болуп калса деле, кайсы срокторду коесуздар? Бүгүнкү күндө Алмаз Акунжанович айтып кете турган нерсе, арыздана турган. Мен ойлойм, депутаттардын 90% колдоп берет болуш керек. Өкмөткө кат жиберсек, катта деген бизге түшкөн арыздын ээсинин кайрылуу адреси, дареги менен жөнөтсөк дагы, өкмөттөгүлөр бизге жооп жазат. Автоматтуу түрдө ошо арызданган кишиге жоопту жөнөтүшпөйт. Кээ бирде биз жооп жөнөттүк деп коет. Мен кайра текшертип, мен коллегаларымда үндөп кетет элем, текшериңиздер. Кийин деген ошол жарандар деген бизге ошол органдан жооп келген жок деп арызданып атышат. То есть бул мындай калпычылык болуп атат да, бизди да алдап коюп атышат. Ушуну сөзсүз түрдө көзөмөлгө алыңыз деп мен именно сизге азыр эскертип атам. Бул маселе дагы кайтарылса, мен парламенттен ошол министрдин жоопкерчилигин маселесин көтөрөмүн бул жерден. Ошол тиешелүү орган болсо. Жарандар кайрылса, эгер депутаттардан мындай кайрылууларын бир маселени көтөрүп, ошол кат жүзүндө берсек, кийин деген ошол жарандар арызданган жаранга, мурда сиз билесиздер, сиз канча жыл иштеп атасыздар, мурдакы чакырылышта деле сөзсүз түрдө жоопту жарандарга беришчү. Азыр бербей калышыптыр. Министрликтер жетишпей атабы, же мындай өзүнүн аткарыла турган иштерин аябай чейин билбей жатышабы, мен түшүнбөй жатам да. Анан бул жерден эмнеге мындай четкий срокторду, жоопторун сурап атышат? Анткени жарандар кайрылса 1 жылдан кийин жооп беришеби? 5 жылдан кийин жооп беришеби? Чолпон Алыевна так жазылбаптыр да. Кайсы сроктор деп? 2 жумабы? Коп коюңуздар да. Анан деген жок, бул внутреннее расследование деп коюп, анан 1 жылдан кийин жооп береби? Же парламент таркагандан кийин жооп беришеби? Же парламент деген бүтүп срогу деген 5 жылдан бүтөт деп анан жооп беришеби? Четко жазыш керек. Сиз юрист катары ушуну карап койсоңуздар, ушул жерден өзүңүздөр, мен ойлойм, өзүңүздөр туура максимальный срок деп туруп бир деме дата цифраны коюп коюш керексиң. Максимальный срок канча? 14 күн. Жооп бересиздерби? Эльвира Жолгобековна, сиз 8 берененин 2 бөлүгү жөнүндө айтып атасызбы? Сиз 8, мен кечиресиз, мен 8 берененин сиз киргизген 5 пунктун айтып атам. Кыргызчасында, эгерде кайрылууда баяндалган маселелерди чечүү деп жана окуп кетпедимби? Орусчасын окуп берейинби? Жок, түшүндүм, мен түшүндүм. Ушулда сиз деген жакшылап карасаңыздар, ну, если вам удобнее, конечно, расмий тилде жазылган карап көрсөңүздөр, менде ал маселе боюнча сизге... Здесь, да, здесь же речь идет как раз, Эльвира Джаларбековна, о том, что когда рассмотрение вопросов не зависит от государственного органа Кыргызской Республики. Здесь речь идет о том, когда рассмотрение вопросов предусмотрено компетентными органами иностранного государства. Здесь вот поэтому такое было внесено изменение. Конечно, когда это зависит от государственных органов Кыргызской Республики, мы рассматриваем в соответствии с сроками, указанными здесь. В течение 14 дней мы даем ответ. Рахмат, процедурный 5 микрофон. Зарина Аскаровна, обязанность каждого государственного органа защищать интересы наших граждан. Внутри страны, так и за рубежом. Вы зачем сейчас это румпу маневры оставляете для нерадивых чиновников? Запрос пришел, это ваша работа. Там за границей требовать. Наш гражданин прислал запрос. 2 недели срок у нас, мы вам ставим сроки 1 месяц, хорошо. Но поставить максимальный срок – это обязанность государственных органов. Вы это хорошо знаете. Вы зачем так сейчас мындай шылтоо таап атасыздар? Сиз азыр тура эмес жооп берип атасыз, не как государственный служащий. Мы не знаем, мы за них не отвечаем, мы за своих граждан не боремся деп атасызбы? Тура эмес да?
Эльвира Джалалбековна, нет, на самом деле мы же вот взаимодействуем с иностранными госорганами. Мы постоянно направляем напоминания, мы следим, мы отслеживаем эти сроки, потому Ну что... вот, я об этом и говорю. Вы отслеживаете, вы требуете и Зарема спрашиваете, Аликовна. почему больше 1 месяца Зарема идет... Аликовна, на за, процедуру не надо отвечать. Почему больше 1 месяца не отвечают на запросы наших граждан? На процедурные вы можете не отвечать, вам правильное замечание делают, но я здесь основное уточняю. Обязанность государственных органов отстаивать интересы граждан Кыргызстана как внутри страны, так и за ее пределами. То, что вы до этого мне ответили, это не компетенция государственного служащего. Коротко и ясно. Ставьте сроки, отслеживайте, поставьте в зависимости от вопроса максимальный срок 1 месяц. Через месяц вы отвечаете гражданину: извините, нам пришел ответ или нет. Либо официальный 14 дней. Вы отвечаете гражданину Кыргызской Республики, что за пределами Кыргызской Республики то учреждение иностранное нам не ответило на период 14 дней. Мы поставим сроки, еще через 14 дней мы вас уведомим. Вот так должна быть поставлена работа государственных органов внутри Кыргызской Республики. Урматтуу төрага, ушундай бул жөнөкөй суроолор да? Жөнөкөй суроолорго жөнөкөй так эмелерди сроктору коюлган жооптор болуш керек да. Ушуну бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Мындай азыр туура эмес жооп болуп атат да. Рахмат.